Siphinde sikamukele mbukeli sikubingeleleke uma ngabe usanda kungena mbukeli la isekhaya Jikelele. Ewe mbukeli sihlabela mgama novimba wethu kanti ngoku singena kwi-euro yethu yesibini sendaba. Xa sihlabela mgama umongameli osandul ukunyulwa we-African National Congress Youth League uzibophelele ekuzameni ukusombulula imiba ejongene nolutsha kweli bonyulwe eNasrec ngempelaveki. Indlu enkulu kaZulu iyayichitha imbiko ethi yadunguzela futhi ilaliswe esibhedlela ingonyama yesizwe samaZulu umisuzulu kaZwelithini. Lokhu kuze ngemva kwembiko ethi kusolakala ukuthi udliswe ushevu nomthebe wesizwe. Igama lami ndinkululeko Nyembezi wendaba ze-SABC eMpuma Koloni. Inkqubo ndaba yazwa ngokuba Ekhaya Jikelele iyaqhuba. Mphulaphuli lixesha lakho lokuba uhlale phansi ubukele Iindaba. Sileli phondo sithi phambili ngeEkhaya Jikelele. Ngatsho Nkululeko kaNyembezi ngenene phambili ngayo ekhaya. Hlabele mgama umongameli uCyril Ramaphosa uthi umbutho lawulayo ujonge igalelo eliphuma kumbutho wolutsha we-ANC ukuze kuqalasele imicelimngeni ejongene nolutsha eMzantsi Afrika equka intswelangqesho nentlupheko. Osukwini lokugcina lwale ngqungquthela amalungu ophiko lwentsha ye-ANC achithe usuku lonke eqoka abazokwengeza isibalo sabayisikhombisa abaqokelwe izikhundla eziphezulu. Amehlo azobe ethenjo kuKholeni Malatshe okhethe waba ngumengameli izolo kusihlwa. I think the first priority for the elected leadership will be to connect the ANC Youth League with the youth. In terms of the youth sectors, you have those who are in the academia, you have those who are workers, you have those who are upcoming working at an entry level, whether in government or in private sector. Okunye okuhlalukile kule ngqungquthela isibalo esiphezulu sentsha engasebenzi nokuyinto ekhathaza kakhulu. Government has various strategies to create jobs emerging from the ANC programs and policies. And we will need to ensure that those policies are fast track. We need to industrialize in the country to create more jobs. We need to ensure that we spearhead the education system that will create or enable people to have requisite skills so that they get absorbed. Emva kokuphothula umsebenzi wokuqokwa kwamalungu engeziwe aloliphiko, umengameli osanda kuqokwa uzokwethula inkulumo yakhe yokuqala ngqa bese lo mcimbi uvalwe ngumengameli we-ANC. Obhekele ezokuxhumana nabeyindaba endlu enkulu kaZulu umntwana uAfrika Zulu uthi ingamampunga imbiko ethi uyadunguzela nomthebe wesizwe ingonyama umisuzulu kaZwelithini futhi ulaliswe esibhedlela kungenzeka ukuthi udliswe ushevu. Lokho kuza ngemva kwembiko ekhishwe undunankulu kaZulu umntwana okwaphinda ngene othe uyadunguzela umphame ephuce ikhubalo lezinyanga. Ngokwestatement esikhishwe undunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi sithi isilo misuzulu kaZwelithini uqale ukudunguzela wase eba nokusaba ukuthi kungenzeka ukuthi udle ubuthi. Nathi ingemuva kokuthi umeluleki wakhe uDouglas Xaba edlule emhlabeni ngomgqibelo. uButhelezi uthi waziswe ngokuphatheka kwesilo wase ebona ukuthi azise isizwe. Khona manjalo indlu enkulu izichithile izinsolo zokudunguzela kwesilo. Umntwana uAfrika uthi isilo besiyokwenza ukuhlolwa okwejwayelekile kodokotela. Umntwana uAfrika ubuye wazichitha izinsolo zokungazwani kwesilo noButhelezi. Uthi banokuhlukana ngembono nangendlela ekufanele kuholwe ngayo kanye nanokuqokwa kwamalungu ebhodi leNgonyama Trust. Abantu bakwaZulu abazi ukuthi ingonyama yabo iumqemane iphila saka. Abazi ukuthi ingonyama yabo ikhona futhi iyabusa. Izincitha buchopho kwezomlando zithi
Ngokomlando kuyavela ukuthi indlunkulu ihlala iba nazo izinsolo zokuthi abanye badliswe ubuthi. Nabathi ngemuva kokukhothama kwebamba bukhosi uNdlunkulu uManthombi Dlamini Zulu kwaba nezinsolo zokuthi wadliswa ubuthi. Indlovukazi yagula ngesimo esicishe sifane nalesi, yazama ukuthola usizo eNingizimu Afrika. Sekhona ukwesaba nokwethuka ukuthi sengathi ingahamba iyothola ukwelashwa ezweni laseSwatini. Undunankulu wesizwe samaZulu akatholakalanga ukuthi aphawule ngalolu daba. Londe Khadebe, SABC News, eThekwini. Umbutho we-Nelson Mandela Foundation ubambisene ne-Right for Hope ziphehlelele ngokusesikweni inyanga yeqala lomzabalazo ngasekhoyo utata uNelson Mandela. Kulindeleke ukuba umbutho we-Nelson Mandela Foundation ube seDiepsloot ngosuku lokubhiyozela ukuzalwa kukatata uRholihlahla ngomhla we-18 kule nyanga. Lenyanga singena kuyo kaJulayi yinyanga uninzi lwabemibeli oluthi lubhiyozele ngayo ukuzalwa kweqala lomzabalazo ongasekhoyo uba uNelson Mandela kukwenziwa nemisebenzi yesisa kukhunjulwa igalelo lakhe kubemibeli. Kodwa kulonyaka umsitho wokuphawula lenyanga kaba uMadiba uqhube phantsi kweemeko ezingaqhelekanga kulandela ukugxothwa kobesakuba ngumlawuli oyintloko kwiNelson Mandela Foundation nochitha iminyaka ekwesisihlalo umnumzana Silo Hatang. Kodwa umbutho weNelson Mandela Foundation utyetyum ngeenkcukacha ezimalunga nokugxothwa kokaHatang yaye uthe yonke imibuzo malunga noku mayibhekiswe kwibhodi yalo mbutho. Uzokuthi kangoku lo mbutho uthe umnumzana Silo Hatang ugxothwe ngenxa yezikhalazo malunga nendlela aqhuba ngayo emsebenzini wakhe. I can assure everyone that the foundation is steaming straight ahead, doing the work that we are meant to do. All our donors, everyone else can be rest assured that funds are safe, that none of those have been in any means compromised. Phakathi kwezinto zokuphawula lenyanga kaba uMadiba kutyalwe umthi ngenjongo zokuphawula kwanokulumkisa uluntu ngobungozi bemo yobushushu obugqithisileyo kwihlabathi iglobal warming ngelasemzini kwimveliso yokutya. Kusenjalo umbutho iRight for Hope uthi uvuya kakhulu ukusebenzisana neNelson Mandela Foundation. We not only encourage the participants who pay an entry fee to the Nelson Mandela Foundation as a donation, but we encourage those companies and partners to do something for those communities along the route. iRight for Hope ithi ngoncedo lwemibutho amashishini noluntu ngokubanzi iyakwazi ukwenza utshintsho kwintlalo yoluntu. NgoSeptemba kulindeleke ukuba baqhube ibhayisekile besuka kwikhaya likaba uNelson Mandela eliseSoweto bayokutsho eHowick apho wanqakulwa khona uba uMadiba. Mbukeli sekuyisikhathi futhi sokuthi siyovakashela ngaseyitolo kodwa bangabe sibuya mbukeli ngizobe ngixoxisana nodokotela uBreakfast sidlana ke indlebe sixoxa ngodaba lwephiko lwentsha lwe-NCNC Youth League. Ungayindawo siyabuya emva kwekhefu. Mbukeli sikwamukele ekhaya Jikelele. Sike sakubikela ke ngodaba lokuqokwa kobuholi obusha bophiko lwentsha iNC eNazareth eGoli kanti ukubheka nje ngobe kwenzeka sixhumana nongoti wezokubuswa kwezo udokotela uNtsikelelo Breakfast. Dokotela uBreakfast asikubingelele sikamukele ohlelweni. Ngizibusele kwa emsakazi. Ngokubona kwakho Dr Breakfast ngabe ihambe kanjani ingqungquthela yophiko lwentsha iNC? Ihambe kahle? Ibine challenges okanye imiceli imingeni. Qala khange iqale ngexesha imelanga iqale ngalo because kukho abantu in particular from Eastern Cape abathi into bangaba amanani khange a reflect abantu bebe attendile pha, meaning that credentials bezi below u70%, which is against umgaqo siseko we ANC Youth League. Also kukho izitholo zobangaba ezinye inkokheli in particular umnumzana uMbalula bezinefuthe kwindlela inkomfa ebanjwe ngayo neziphumo
ukhona umuntu athi nguxola lo uNdlunkulu, which is imother body, iye yasusa igama lakhe from abantu abafuna uzigqatsa, of which ibiyinto ke le engicela umngeni, because if uyakhumbula uMbalula ngexesha esenza intetho yakhe uye kwabakho abantu abaculayo bephazamisa intetho yakhe, so abanye abantu bengaxolanga, and ikhona ileta ebhaliweyo ngabantu bangaxolanga equestiona iziphumo. So ikhona loo nto leyo, but bakhona abantu abanyuliweyo. I-ANC Youth League ibingenabukhokheli for the past 8 years, and loo nto leyo yenza uba ngaba mayiqhwalele. We must remember imajority yabavoti balapha eMzantsi Afrika ngabantu abatsha, and imele bangaba Youth League ethi tap in phakaza space ibakhuthaza bangaba abavote. So i-ANC indlela eperforma ngayo inento kwenza nendlela i-Youth League eperforma ngayo yonaqala. Ingabe Dr Breakfast konje uma ngabe kubanjwa inkonfe enjengalezi lapho ukuba khona njengoba bekubanjwe le Youth League, ingabe kunyanzelekile yini kuphoqelekile yini ukuthi mhlawumbe kube khona ubuholi, sengisho kwayena ufikile Mbalula njengoba bekhona nje, ingabe into ephoqelekile okanye mhlawumbe ingakwazi yini ukuthi ena uphiko lwentsha luyibambele eyalimhlangano ngaphandle kwabanye abantu? Bekumele bangaba bakhona abantu from umother board nje bayojonga bangaba ngaba yonke into ehamba ngokomgaqo siseko, but bangafuni uku-influencer iziphumo. Ingxaki into bangaba i-ANC Youth League iya participate kwi-decision making zaka-mother body, and i-platform enayo i-reacher i-audience e-wide. Yakhumbula in the mid-2000 i-ANC Youth League yokuqala ukuthi break ranks ithi ifuna umnumzana uJacob Zuma and end up a president. So I think the reason why, and I'm not saying that you're right, the reason why ezinye inkokheli zombutho lawulayo eziphezulu ezifuna i-ANC Youth League ezifunayo, it's because azifuni abantu abazosebenzisa i-public platform uthetha izinto ezingahambisani nezinto ezithethwa ngumother board, so bafuna uba control. That's why I think the issue ye-independence okanye yozimela ibithetha ngayo i-ANC Youth League izaba yi-challenge because abanye abantu abatsha abakwi-ANC Youth League badepende on i-mother board for umsebenzi, i-deployment, and if that is the case, it means that abantu abakhulu bazaba ne-say kwindlela i-Youth League enza ngayo umsebenzi wakhe. But Youth League funeka ibe independent. Umzekelo, if ujonga i-issue yentswelongqesho, i-unemployment is sitting at 32%, but xa you break it down, in the main i-affecta abantu abatsha, ngabona abantu bazingqwelerha zongabinamsebenzi. So zininzi campaigns Youth League enozirana upromoter i-interest abantu abatsha, and ingacontrolwa ngabantu abadala, but ehlobo ndibona ngalo ingathi abantu abadala basenayo i-grip okanye i-say kwindlela i-Youth League engayo. Uma abubheka Dr uBreakfast bazokwazi yini ukuthi ke babhekane nezingqinamba ezikhungethe intsha yalapha eNingizimu Afrika, njengoba nawo usulibalulile nje udaba lokungabikho imisebenzi kuyilona oluchaphazela kakhulu intsha? Sorry msazi, khange ndikuve kahle bekungxaki ne-volume. Oh, sorry Dr Breakfast, bengibuza ukuthi mangabe ubheka bazokwazi yini ukuthi bamelane nezingqinamba ezibhekene nentsha, ikakhulukazi njengoba nawo usubalile lenkinga yokungabibikho kwemisebenzi. Yes. Ngibela msasazi. Kumbuzo lowo, and umbuzo usamile, because abona abantu bachaphazelekayo kwimeko zokuhlala ngabantu abatsha. Umzekelo ujonga into yosebenzisa izidakamizwa, i-drugs, abantu abatsha basebenza kakhulu, umcimbi wolaphulo womthetho ngabantu abatsha abenza ezo zinto, jonga i-issue yongasebenzi abantu abatsha baya kumaziko emfundo aphakamileyo but babuye nezidanga but bangaphangeli. So i-ANC Youth League inida into yokuqala funeka iyenzile leyo, yi-program of action
and you focus. I mean, they can pick and choose naipina into and then champion as a struggle. But I think ayonanto affect the youth at the moment a major issue here, unemployment. Babe ne national campaign so that bakwazi encourage even youth, because youth eligible ekwaziyo uvota enye ayifuna uvota because isibuza umbuzo why afuneka nivotile but abantu abaphetheyo abantu wayanga aniphangeli mina. So le leadership ye ANC Youth League inomsebenzi omninzi ahead of yona. Dr. Breakfast ngonyaka ozayo kuyavotwa. Ingabe ucabanga ukuthi yini ebhekekeke kwi-ANC Youth League ekutheni i-ANC ithola amavoti? Sasazi abona abantu base sisininzini kokuvota ngabantu abatsha. If i-ANC ay respondi kwi challenges abantu abatsha ayizu performa kahle, i-Youth League balekile into bangaba ke ngoku incedise i-ANC but awunancedisa i-ANC but i-ANC yona ifuna uzincedisa, because I think ikhona i-connection between indlela abantu abavota ngayo nenkonzo eziziswa eluntwini. If inkonzo aziziswa eluntwini abantu abazovota kanye abazovotela lo political party. So i-youth awuzi-encourage nje nokubonakalisa uba ngabe uyayithanda nawe i-youth ngokuthi empowerish. But i-youth yangoku uyayibona uba ngaba ayikho encouraged uparticipate kwi-politics, because yabona uba ngaba abantu abasikhokhelayo, not bonke but i-majority yabo abangumzekelo. I'm sorry to say this but abanye ngoxoxe sakhe batya bodwa abafuna usherisha i-resources ze-country. Sibonga kakhulu ke Dr. uBreakfast ngesikhathi sakho, sikufisele usuku oluhle. Enkosi kumsizasi. Lawa ke mbukeli bekuDr. uNtsikelelo Breakfast ongoti wezokubuswa kwezwe. Besixoxa naye ke ngohlelo lweZoom ngengqungquthela yokuqoqa ubuholi be-ANC Youth League eNasrec eGoli. I-SABC ke ibijube intatheli yayisimkantshubomvu kwethinta ukubuswa kwezwe usamukele Maseko. Njengamanje ke mbukela sisiqu ngaseyitolo mangabe sibuya kunesivakashe sizivakashele ngayindawo. Enkosi ngokuhlala nathi nibukele Ekhaya Jikelele aba kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Ngomhla we-11 kule nyanga iphelileyo iqala lomdlali weqonga uSipho Mpele nobedlala indima ephambili kahlangabeza kwakomkhulu selevele kwimidlalo kamabonakude emininzi equka umvango, isesithopla, iSoul City phakathi ke kwezinye. Ngonyaka ka-2018 ngethuba edlalwa njengomsweswe kumdlalo onguchungechunge we-SABC 1 ikani. Ko-2023 uye wafumana enye indima balaseleyo kolunye uchungechunge kwisindebele olubizwa ngokuba yikomkhulu. Nalapho ke edlale indima ephambili kahlangabeza ingwevu yelali enyolukileyo elwela ubukhosi. Ulapha ke enkqubeni namhlanje asithethi ngabali. Sipho masikubulise sikwamkele enkqubeni. Ngiyathokoza ukuthi ningimeme ngize lapha namhlanje. Kuthokoza thina. Yazi ndiyothuka xa ndijonga phana kuthiwa ubudlala indawo kahlangabeza. Ukhohlakele and ndikujongile ngoku awunayo la nkhohlakalo. Kaloku xa uzokhohlakala kuthi ukuthi hey uzawuphuma. Njengomlingisi udlala indaba leyo ilingisako awusuye lo muntu loyo. Abantu abangaziko bathi I'm sweet ngihlale ngihleka, I'm that person. So but ngithena ngifika ngithola indaba leya kahlangabeza kwakwase ukuthi ngichange ngibe ngomunye umuntu engasinguye. Yasuka indaba washuba. Hey ansaba olumbona lo hlangabeza. Uye wazibandakanya nomboniso ikani kwakhona kuye uSABC 1. Khawusichubela banzi ngalonto. Ikani show ekulukhulu begodu eletha amandebele kumabona kude. Ngikhumbula kuhle bengumsweswe bengiberekisana nabo Florence Masebe abo Themba Mahlangu nakhona mara besengisigebengunyana kufana nohlangabeza nje. So Ikani was also a beautiful story sesindebele and yaletha nelimi lesindebele ebantwini from SABC.
Sizawuncokola ngalonto ke ekuhambeni kwexesha kodwa ke ngaphambi kokuba sihlabele mgama kuba ndiye ndathi xa ndifunda phandatsho into yobana kudala uzibandakanya neenkqubo ezininzi. Ndingathanda ke nawe mbukela into yokubana sirhabule sifince kumboniso asandele ukuwenza. Yasithembisa isitshaba sakomkhulu. Bona ngizosidosa phambili ngokukhulu ukuhlonipha nokuthembeka. Kulisiko ubona inkosi nadlula iminyaka elisumi yonke ingakabi nomntwana inkosi iyabulawa. Unomhlakhabo lo uzithwele. Leqiniso. Uzithwele inkosana yakwambonani. Wenze njani? Bathi ngawakho maso. Soyemfihlo. Siyohamba naze emathuleni. Sekusikhathi ukuthi sithathe indawo esiyithule ngibaba nabo bamkhulu. Omanyana abesana sebakhulile futhi bokuzuma ingwenyama. Munye kwaphela ngoba inkosi yakomkhulu. Ngimesela kwenta noma ngabe ngini basibekane. Yeke ubuso ngabelethelwa mina. Unyetere umuntu ongafakazela indaba esikhuluma kule. Kuma wesitshaba. Ma. Ngasuthi sehlelweni ngimi nawe. Sele sibambile indaba ezethu. That is my reaction. Ndizibamba inhliziyo kuba ajonga unguhlangabeza ngenene. Sisandula ukubona apha i-character ubuyidlala kwikomkhulu unguhlangabeza ingwevu yelali ekhohlakeleyo. Njengoko ubudlale neminye imiboniso yohluke njani kule kahlangabeza? Kuya kahlangabeza because ukuthi ngizilungisele mina psychologically because itsotsi uhlangabeza is conniving ufihla izinto uyabona ulwa nabantu but ulwa uphasi indaba yakhe uyithatha phasi wonke umuntu uyamthemba but abazi ukuthi kuhle bengifihle induke emkubeni ngoba egcineni ngigcina ngilwela ubukhosi obungibuthatha ngekani and ngenza sure ukuthi lo bekufanele ukuthi abe inkosi ngithi umuntu amakhambe naye ayombulala so that mina ngisale ngiyinkosi so because uthi ngiziprepare engqondweni because angisuyi lo muntu loyo uyabona and bengibukhali ngibukazanyana so Caba nawe ubani uzothuka uba hayibo dim lo no even nomndeni ekhaya nabangibuyele nabantwana bami nabangibuyele bathi baba kanti so but I had to do the character and I had to prepare myself so into esiyibonayo awuvele nje uthephe in but there's a lot of preparation that goes behind that creation. Kubuyela kwinto buyithethile earlier on into kubana kuwo lo mboniso benizama into bana nifake isindebele ulwimi lwesindebele ndithe xa ndijonga nami apha kumabona kude ndafumanisa into kubana ndiyayibona the culture the language nobumbejembeje buvelile phayana kutheni oko kubalekile nje kubalekile because thina abantu basithanda isindebele but abakwazi ukusikhuluma futhi nokuthi sigcoka kanjani bathanda nendlela esigcoka ngayo but abazi ukuthi mhlambe umbhalo lo ingubo le uyifaka so isiholwane usifaka nakutheni ibhidi lifakwa bomma abanjani you understand so i-story lesi silethe ukuthi abantu bafunde kuhle ngesindebele ukuthi kuhle nabathi isindebele sihle bathanda isindebele sihle ngicwe kuhle ngifuna irogo lesindebele olihep lesindebele but abazi ukuthi izinto lezi zigcokwa nakutheni iporiana uyifaka nakutheni so i-story leso silethe ifundiso ebantwini sabafundisa ukuthi kuhle isindebele nasikhuluma so nasigcoka so nxiba kanje into engamandla kukuba niqaqambisa inkcubeko yenu njengamandebele kuba ndiyafumanisa into yobana ukhona nobukhosi pha so njengokuba usitsho uyakwazi ubona uba inina mhlambe lisebukhosini linxiba kanje nami ndiyayifuna ilokhwe yami esabunje ndizayifumana nini bensatsho ke nakwe before ukuthi ezinye zezinto uzifumana naso ungene ngapha ngakithi yabona ungena njani ndingena ngomtshato kufana na this accessorize anifake ezinto nifaka apha ingholwane that's actually in our culture that's a wedding band ayifakwa inoma ubani but because manje abantu sebayifaka ngoba nawufaka ingubo yabona ibhidi lelo alifakwa umfazi lifakwa umfazi othethweko so uzazithola mhlane mhlanje ingena ungena ngapha mhlawumbe if ikhona kingenele ndizakufunela ujama apha eze uba ke kunojama okanye umndebele ondibukelayo bona iba singaphilisana sichophisane
ndizibhaqe nawe ndifumene nelokhwe. Sithetha ngento ebaluleke kakhulu, you know, i-culture and kuhle futhi ke ndifuna ukuthi ngxatsho nakwiziko losasazo i-SABC1 ngokuba liveze isiko lesindebele njengoko usitsho into yokubana kuxhaphake ezinye izizwe like the Zulu culture and the Xhosa culture. Njengoko nawe ungumlingisi kulomboniso and I mean ungowesindebele, do you feel like kune cultural representation yayo indebele kwaye ungathanda ukubona ntoni ukubheka phambili so that naso isindebele sibe well represented? Angifuni ukuletha ipolitiki kodwa ngingathanda ukuthi ikakhulukazi iSABC ngoba abantu abaningi emakhaya le kwaNdebele eMpumalanga they have access to SABC. So SABC nayingaba mhlambe nestory esivezako amalanga la ngiyabona iSwati khona into zeSwati zikhona nginokubona ziyadlala on SABC naba ngakhe mhlambe ke benze istory nyana eside yabona sesindebele esikhuluma ngesindebele so that you know what abantu babe nekare ukwazi ukuthi nabo ilimi labo liyatshejwa SABC. You understand? So if we can have a program, siyazi indaba sinazo isindebele, we've got radio as well kodwa nasingaba mhlambe nestory nyana esidanyana ke mhlambe yabona ngithi abomvango naba sebana 30 years yabona nestory nyana sesindebele mhlambe ngaba nabo 10 years nasi siyavela ikomkhulu nekani into ethi ncambaza sesizawufika no benditsho ukuthi andifuna uba ndipolisa kwangabe better kuba beyingapha yabona because accessibility as well. Yes no izawuza. I think yonke into inesiqalo ndiqinisekile nalemvango othetha ngayo nayo yaqala somewhere 30 years later siyayibona ba isaqhuba. So umnqono wakho na uzawufezeka kuba andazi noba uyibonile na ilogo yethu Ekhaya inazo za elements le shirt nami lento ndithi ndifuna idress xa ngoku ingathi izawundifunisa pha. Sisathetha ngento yokubana you know besisandala ukubhiyozela inyanga yabantu abatsha siyababona abantu abatsha into yokubana bayangena nabo kwelicandelo le acting the acting industry. Do you feel like into yokubana amathuba that are presented to us as young people siwabamba ngezandla zozibini? Abantu abatsha bathanda izinto ezimsinya ababekezeli iindustry le ifuna ukuthi ubekezele. So ebantwini abatsha ngathi ukuthi bekezelani nanoma uyitholile umberego nyana ozokulasta 2-3 days bekezela into ekulu iyeza into le ithatha kubekezela. I thinking in about 15-16 years ngile industry and ngithola leading roles nje sengimkhulu nje sengina about 50 khona ngithola leading role after 15 years. So thatha ukubekezela konke lokho. So ngithi abantu abatsha abalise ukuthanda izinto ezenzeka msinya yabona quick things azipheli kuhle and they must also know ukuthi le industry inama disadvantages wayo as well. We understand that is why at the end of the day uthola abanye bethu sebalele asikhona nokuzingcwaba nokungcwaba because imali lena uyithola iyakuthusa ugcina wenza izinto eziphuma endleleni. So ngathi abantu abatsha babekezele isikhathi nasesifikile sifikile ithubelo baliberegise kuhle. Uthatha kamnandi kuba kwale nkanyanga kaJuly inyanga ye-savings month apho ukukhuthazwa uluntu babonge imali. So ndiyaqiniseka into yokubana lo ngcebiso izawufumana indawo kwinhliziyo zabantu abatsha. Sisathetha nge-acting yakho uyatsho into yokubana iminyaka emininzi apho ude wafumana kanti i-lead role. So kule miboniso oseluyenzile ungathi mhlawumbe ngeyiphi iscene ongathi it's still a highlight for you kwezo seluzenzileyo? Wow, actually there was a show on SABC2 Ivuta. Nakhona bengictor ngumlilo I'm guessing. Yeah, no, it was hot. It's a story about it's a medical drama. So nakhona I had a supporting role. I think that the role le for mina kuvuta ubusenzani Nathan? Bengubaba ongabereki and then ngathatha imali zami zonke ama savings wami wonke nganikeza umkami ukuthi akhambe ay overseas ukufunda. Mina ngasala ngikhulisa umntwana. But now there was a clash between mina nomma ekukhuliseni umntwana. Mina bengimtetemisa and umma ngoba yena uyabereka afune khale sakhe isicathulo. Yabona? So beyiletha a conflict between a working woman and an unemployed husband. Yeah. So
angifuni ukuyicompare nekomkhulu. Ikomkhulu was the greatest highlight of my life, leading role, and I'm hoping it will izoragela phambili. But Vuta for me was the best highlight. And I'm sure especially the storyline as highlighter indoda ehlala endlini nomama osebenzayo. Yeah, yes, and as an author, ngiyatlola incwadi about relationships. Oh, wow. So that actually resonated. Ikhambisane namkhulu that role because ngezinto engitlola ngazo futhi encwadi lezi engizitlolako. So for me that was the best. Ndithanda nalento into yokubana ukhona na kwi relationships uthi you are an author, also an advisor. Yes. That's quite interesting. And why is it important for mhlambe if you are in this industry ube versatile ungajongi into eyi-one? Bathe angeze wafaka ungafaka amaqanda wakho in one basket. In one basket. Yeah. Look, industry le yethu I was having a conversation with uPriti nangena la. Industry le yethu Shine pretty. Shine. Industry le yethu ayifuni ukuthi ubambelele kakhulu because ngithole irole komkhulu manje kuthulile akuna next. What if bengana ezinye izinto engizenzako eqadi? We understand ukuthi bengizoba depressed manje we understand that is why some of our actors bagcina bazibulele, some of our artists bagcina bazibulele is because we are depressed asitholi imisebenzi ngoba imisebenzi le phela ayifiki ngesikhathi sinye. Uyayithola kuhlale 4-5 months ungasebenzi. So kubhetere ukuthi wenza into eyi-one bamba la ubona khona ukuthi there's a gap. There's a gap in business. As abantu abasha, they must know that they can do a lot of things ngesikhathi sabo because cala nje ngifike la ekuseni nangiceda la ngiyachayisa ngiyakhamba ngekhaya ngiyokwenzana. So you must find something ongayenza ukuthi uzikhuthaze so that impilo ragele phambili. Intono yenzayo ngoku ukuqinisekisa into yokubana unekamva eliqaqambileyo. Masibulele ngexesha lakho niqinisekile into yokubana kwi-future projects zakho zonke zizophumelela. Ndingatsho ndithi it was a great pleasure to have you up enkqubeni ye-Ekhaya Jikelele. Njengoko ke uye wathetha ngokuqaqambisa ulwimi lwakho neculture yakho yesiNdebele ngoku siyobhatala amatyala evenkileni. Ndiyafuna into yokubana usenzele ngesindebele like also andithi you-author so ndiyayazi uba niyabhala nikhuphe entliziyweni nansi ikhamera uzawutsho into yokubana siya evenkileni usabukele i-Ekhaya Jikelele. Sithokoze ukuhlala nawe mbukeli la uhleli ngakhona njenganje siyakhamba sokubhatala ngentolo enkqubeni yethu Ekhaya Jikelele breakfast show. Halala.